video viral way na report is wonderful Manipur ahanba lenga ka kai mere mai le na de election model ko lenga na vote to ya ma de akhona loi to ya ra ni kai no akhoi machinery nga ta ne hojite model code of conduct chana gar di police ko khoi na te adage district any employees hai government employees akhoi oidra bana ba akhoi na haiba chal roi ba nasigi report se 3/11 haiba maga 3/21 haiba mo ne ba ada 3/11 gi report to budu de mai na sai machine nu mai tha gi bagi di akhoi khange ba ai si chalu re ma sigi report se kai to no ja ai hoje ko kai phap ta ngam de ai de says da na sai gi mi khara la ga pochai thugara me kola me hai re adai na sai gi kaino EBM kai re EBM to ban sil do ro pu re agency yaw na soi to no ko na sidi yara ni counting to bo pa hai bagi yara pur chakre video khara viral oi re na hai bagi report to bune na huji aina haipet authorities da hango da ba hai re ba ada aina no ning de sai ye EBM thugai ba si police me am lui manung de le pa lai re ba CCTV camera lai re ba ada EBM thugai mi ba mi do madu na maram or kan report to ne hai re LC am dro da mi to phau na tra police to suspend to ba ada that means something behind the screen ke nom le ma da male ai yam aso one excess ma le ba sigi ke no se da nahan ge poll to no mit to da poll percentage adu mi am phajai the poll percentage is around 60% mo oirangani na khale ko 60% vote hada ba je MP election yam wang abane ba adu aida amu repoll tawna na ba na haiba jaisa khoi gi khidang mawong da ba hai tare aina khidang pen phate repoll to wisu di am phare loina mu mayam puno mu loina voting right phangani na khale na han de voting right phangande na repoll to bune haiba gi adagi EBM thugai bune haiba gi pot budi lai ga so adu budi am clarity im di lai rani bana sije adu EBM thugai bo amasung adagi na saigi kano sing sigi magi kano do area do adu gi LC andro da khitang da warsu police ki na kano inna ba hai tare mai oi jana na ba sim di action am di local ha do madu yaw do bis de khitang di pen de hai tare lenga ka kai mere le mai le na de election model ko lenga na vote to ya ma de akhona loi to ya ra ni kai no akhoi machinery nga ta ne hojite model code of conduct chana gar di police ko khoi na te adage district any employees hai government employees akhoi oidra bana ba akhoi na haiba chal roi ba akhoi na minister oi ba akhoi gi routine work ama lai jai do department adu na na top lai te ba ada police or ju ai home department ma kha lai bana te ada home department ma kha lai ha ju loi no election commission ma kha da lai nga ta ne ba adu dai da kaim ta khuting jan bai ma thau ta dre ba adu hojik ai na haining idi is in charge oi ba police oi bi ai na traga na sai gi port to loi CCTV camera ma theli ba sidai sa adu loi u nga da ne adu mo ma yam do kaim hek to da ge report to ne na are so ni tha gi ju report to bu gi che do hoi u re report to bu gi tha gi ba simain to na CC report to ne ai ba gi che do u re ba adu report to bu gi tholo pu ma tan de video viral oi na report to is wonderful Manipur ahanba ne se EBM gi machine do thugai ba gi video viral oi na report to se Manipur ahanba oi ma do male na ta India da ahanba ma do male ada EBM gi machine de kai ra na sai gi counting to ya ba kho ba gi ama station lai na adu di loi counting to ya ni kho ne hai ra Brazil do ro puri ne ba ada ko na smaina video viral ro ko de gi video da smaina to re na hai ba de gi to bani na ha da mi ju phau ya da ba ada gi channel video ju pha da ba adu di yam ikai ni ngai ko rom ne hai ta